Kızart деген айылına gelip kaldık. Buna Kızart деген айылga geldik. Bu yerden bizi barısı çakırıp hayırlı kıla deyip atlarına koyayım. Gel. Kızdan içe oğul ak dalgasın. Aman esen jergerge jetip, aman esen barıp kelgide. Saparlar baysaldı olsun. Dalgasın aman esen var, aman esen. Geçen şu Kızart ailine gel. Buna video içinde durup bugün bizde et alıp götürmüşler. Vatka, çöp salıp içine. Fosforga çeyin adı saat 1-2 saat karanlık ötedi de. Anam bir yerde bitke girip bir yakta üyler var. Bizim malların mağarı turist olsun. Bağırdık üydeyinin mağarı olsun da kamp olsun. Bitman içinde var. O zaman geliyorsan. Eptekmenen kangazanlar saparmışlar. Kadaysa jigitler. Anda. Bu Kızart ayılını biz ulup жүрөбүz. Kırgızстанга тааным ал. Мына кайсы бардык соцсеттерде турат. Үймө үй туристтерди тозуп, мындан аттар менен соңкөлүк ашырып, ошондой бир атага чыккан айыл. Көрүп кетели, кандай дейсиң? Кудай ona коюп кетели. Анда аттарга мингире айылга кирели анда. Мына Kızart айылынын жаш жигиттери, патриот азаматтары мынтип аттарды алып, жолдо чарчап жаткан таластын жигиттерин тосуп алышып, ынтымак ордосуна киргиле деп, ынтымак ордосуна чакырып атат. Мына азаматтар. Байкалар атылар. Буяка кирип таамсып келиңиздер. Улуулашып. Келиңиздер. Ай, сонун ынтымак ордосу бар экен. Атайын эки боз үй. Бул жагында өзүнчө бир мондай парк бар экен. Мына аттарды ушул жерге байлап коюшту жигиттер. Мына ушундай сонун экен.